أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Allah subhanahu ta'alaның fazl ihsanu inayet bilen okumakçı olan dersimiz el-inşa degan muş mavzuda. İnşa degan lügatda bir narsani paydo qilish degandek gap. Balag'iylar bu inshani ikki bo'libdi. Talabiy va g'ayr talabiy deb. Bu balag'iylarning islohidagi bu insho degan nima desa, u bir nima bo'lgan bo'lib, bir qavlki, u o'z zotining jahdidan rost va yolg'onlikcha ehtimol keltirmaydigan narsani o'zini insho deydigan bo'ldik. O'z zotining jahdidan o'z zotining jahdidan rost yolg'onga ehtimol keltirsa xabar, agar o'z zotining jahdidan rost va yolg'onlikqa ehtimol keltirmaydigan mandaq kalamni qavlning o'zini nima deydigan bo'ldik? İnşa deydigan bo'ldik. Masalan, ijtihid debdi. Tirish degandik. Buni rost yoki yolg'on deyilolmaydi. Bu xabarning masalan o'z zotining jahtidan rost yolg'onligiga ehtimol keltirish uchun voqe nafsil amrga uyg'un yo uyg'un emas deyilolmaydi bu inshoni. Ama xabar uyg'un. Xabar voqe nafsil amriga uyg'un bo'lsa, uni xabar soliq deymiz. Agar uyg'un bo'lmasa, u xabar kazib bo'ladi. O'z zotining jahdidan rost yolg'onlik ehtimoli bor. Ammo inshochi undaq emas, uni aksicha o'z zotining jahdidan sidq va kizb uchun ehtimol keltirmaydi. Lekin o'zining lozimisining jahdidan ehtimol keltirib qolib qoladi. Bundaq ehtimollikning o'zini masalan nima deyilmaydi, o'z zotini jahdidan ehtimol keltirmagandan keyin uni xabar deyilmaydi. Masalan, ijtihod degan gapning o'zi nima degan gap, u rasululloh ehtimol keltirmaydi o'z zotida. Ammo uning lozimisi onun lazımsı degan gap, ijtihod degan gap lazımsı demene innaka kaslanun fe innaka gayru mujtehidin degan mana bu lazım tuttu. Bu fe innaka kaslanun degan gap sıdık kısmı ihtimal keltiydi. Bunun lazımı. Ama özünün zatı qaraganda bu ço sıdık ve kızbığa ihtimal keltirmeydi. İnşa degan bu nasıl inşa deymiz deydi. الإنشاء تقسيمه إلى طلبي وغير طلبي. أم bu inşanı işki bölü. O inşanı taksim kılıştır talabi ve gayri talabiga. Em bunun bu talabi bir ne çıksın bölü de talabi. Mesela emir oludu, nehi oludu, dua oludu, istifham oludu, temenni oludu, rica oludu, tahdid oludu. Arz oludu, nida oludu. Olmuş okşuşları. Bunların hepsini işe talebi. O işteki şu vaktimizde bulmadı. Ya ondan burun bulmadı. Şu vaktin itibaren buluş talep kılınan narsa. O önemli değilken inşa talebi değilken. Hem inşa gayri talebi. İnşa gayri talebi degan o qaysi deganda masalan teəccüb. Bu iş qandaq talabni talab qilmaydigan narsa. Va narsa matlubni talab qilmaydi. Yani talabni talab qilmaydigan narsa. Masalan, nima debdiq? Ma ajmalal bostana debdi. Voy bu bog'ni nemi chiroyli qilayotgan bo'lsak, buni rost yolg'on bu deyilmaydi u gaplarni. Amaliyotdan chiroyli o. Uni sidq ehtimol keltirdi, u bu deyilmaydi. Masalan, تعجب bu inşa ama inşanın çoğu gayr talebi kısmısı. Teəccüb, medh ve zem, kasem ve siyagul ukud.
ishtaraytu, bi'tu, tazavvajtu, va qabiltu yoki a'taqtu deganga o'xshash. Man qul ozod qildim va hokazo degandek, garchi hozir u qul yo'q. Mushu narsalar taajjub, madh va zam va qasam va siyag'u al-uqud. Bularning hammasi nima deganda, bularning hammasi shu insha g'ayri talabiy. Misallar: ahibba li g'ayrika ma tuhibbu li nafsika debdi. Sening boshqalaringgacha o'zing yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rgin debdi. Ahibba li g'ayrika ma tuhibbu li nafsik. Buni o'zi nima deganda, bu insha talabiy. Tabi bu bundan burun bo'lgan emas, ammo bo'lish talab qilinadi. İnşa talab nima inşa talabi. Min kelamil Hasan radıyallahu anhu. La tatlub minel cezai illa bi kadri ma sana'ate. Hasan radıyallahu anh'ın so'zdan bo'lgani, masalan, ikkinchi misolda sen bir jazo, bir mukofotdan sen qilganning miqdorida talab qilgin. Sen o'zing onunga to'lagan bedel, onunga aqtuğan tərin, onun sındügen əcrin 50% olup, senin onundan kütüdüğünün, alıdığının əcir şəqqin 100 qalmasın deməkdir. Şu, sen qıqan nəsin miqdarda cəza və mükafat tələb qığın, Bamısa önünden artığın talep kılma deb. La tatlub minel cezai illa bi kadri masanat. Bu mu inşa talabi oldu ki nehi oldu. La tatlub. وقال أبو الطيب المتنبي: ألا ما لسيف الدولة اليوم عاطبا فداه الورى أمضى السيوف مضاربا. آه dikkat. Nim boğanda ala mal seypit devleti. Dikkat. Nimi doğru seypit devleti bugün kayıp ketken aldı. Bugün nim boğan bu adamga. Diyendek. Padahu yani pida olsun o kişiye halık pida olsun. Yani yekpihil halqo demek de bu pedahul vara yani peda yefti pida olsun ukşiga halık vara yani halık demek de halık pida olsun. Ey yekpihil halk kifaya olsun ukşi bütün halk kifaya. Bu şeylerin hizmetini kılıp muş adamın ki nimisiga mesela idarçılık boysunup kılışka halk kifaya. Ki امضت صيوب مضاربة وسيف الدولة مثلا امضى السيوف امضى مضى يمضي دنشقان اسم التفضيل اسمه امضيو demek de امضيو السيوف مضاف إليه خبر مبتداس قيسي مبتداس محذوف وامضى السيوف مضاربة demek de o سيف الدولة Kalişninki en nimisidir, en ötkür nima qilishda qilishning madori bergancha qilishning bisi va qilishning bisi jihatda aytganda eng qilishning o'tkirrog'i bu odam deydi naatib keskin deganni qila oladigan shunday bir odam demoqchi ekan buningda nim bo'ldi deganda ألا ما للسيف الدولة دقت نيم بوغاندو سيف الدولة قاعدة من عندو جو استفهام بولد ده نيم بول سيف الدولة قاعدة من ما استفهام لم بولد bunun özümü ço nime inşa talebi deydi. Ve dedi Hasan ibn Sabit radıyallahu anhu bu Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın şairi bu kişi. يا ليت شعري وليت الطير تخبرني ما كان بين علي وابن عفان. Vay keşke minen şiirim ve keşke bir uçarlık ya leyte
Şi'ri deganning o'zi, ya'ni ya layta shi'ri yanfa'u degandek bilan xabar mahsub. Voy kashki mening she'rim foyda vasikina. Yani ya layta shi'ri degan gapning o'zi ya layta shi'ri yanfa'u yoki ya layta shi'ri nafi'un musmirun yoki mufidun deganda qanlaysak mayli ya layta shi'ri yufidu ya layta shi'ri mufidun. Qanday bo'lsin mayli bu xabri mahzub nima mubtadas mahzub uzran xabri mahzub ya layta shi'ri nafi'un mufidun degandek. Voy kashki mening she'rim bir foyda yetkazuvchi bo'lsa va kashki bir ucharli xabar qilgan bo'lsa manga Ali roziyallohu anhu bilan ibn Affan Osmon ibn Affan roziyallohu anhu orqasiga qo'ygan narsani bir ucharliq qanday qilgan bo'lsa xabar qilgan bo'lsa debdi. Ma kana mayada ma may mavsuliye allazi kana bayna Ali va ibn Affan demakchida. Anda bir narsani xabar qilsiki bo'lgan tu narsa. Ali roziyallohu anhu bilan ibn Affan roziyallohu anhu orqadagi narsani o'zi mana bir kashki man bir xabar qilgan bo'lsa bana illa layta ya layta shi'ri va layta tayra tuxbiruni bu nim bo'ldi bu mu insha talabi oldu. Bu temenni o'g'ashqa layta harf temenni ودد أبو طيب يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم Ey bir kişi ki aziz oldu bizge. Nim aziz oldu? En nuparikahum. En mastariyye olgan bulup nuparika bu pil muzari. Paraka yupariku nupariku. Ama ben en mastariyye pil muzari kiregen iken bu ne? Pil muzari için mastarga juguruplamla yürüvadığa iş var da. En nuparikahum diyelim ne? Muparakatuhum demekçi de bu mastar paraka yupariku muparakatan yaki paraka yupa pirakan ve paala yupailudan şıkıl mastar çıkıldı ya faala yupailu mufaalatan ve yaki fialen degindik. Yani ya men yaizzu aleyna pirakuhum yaki ya men yaizzu aleyna mubarakatuhum demekçi deydi. Bir adam ki nayet kattı oldu bizge o adamdan ayrılış nayet kattı oldu ya. Ya ki bizge eğir geldi. Onun ayrılışçı nayet eğir geldi. Xuddi atanımızın ayrılış bir eğir kelgen o'xshash. Ben ustozlardan bizge en yakın o adamlardan ayrılış xuddi biz eğir kelgen o'xshash. Masalan, bu adam da var da bir kişi ki katta oludu. Çoğun oludu bizge ondan ayrılış çoğun olan kişiye vicdanına bizning bo'g'anligimiz yoki bizning topganligimiz har narsani biz uni topdik buni topdik hamma narsaga erishdik vijdonan vajada yejdu vijdon bizning topganligimiz tepishimiz har narsani topdik pulni topdik dunyoning hammasini topdik bizning tepishimiz her narsani senden keyin bir yo'qdir biz nurg'un narsani topgan bo'lsakmi senden kelib qolib qolganlikdan bu bog' bilan yo'qning arғы farqsiz tushib qolib qoldi xuddi yo'qdeklar deydi xuddi hozir biz misol ota onamizni og'rib ketdik urug' tuqqanimizni og'rib ketdik biz onun bununla bir hozir kelib turib alhamdulillah erishdik degandimi shu narsani o'zi nima endi ko'z ko'rinmay yana shu mush bor narsamizni yo'qdek bo'lib qolyapti shunga o'xshash gap bizning topgan narsamiz bizning tepishimiz her narsani tepishimiz senden keyin ey aziz inson bir yo'qdir yo'qni hukmida demak bunda nim bo'ldi ya man yaizzu bu nida demak nidamu nima ekan bu mu inshoninki talabiy qismisidan deydi xo'sh va dedi As-Samat ibn Abdullah
وقال الصمت بن عبد الله بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا وما أحسن المصطاب والمتربع debdi. بنفسي deganlikning bu nima? Bu jar majrur. Bunun mutaalliq mahzub. Yani takdiri nima demakchi? Ufti bi nafsi pida qilinman. Mening nafsini pida qilinman demakchi-da. Mening nafsini pida qilinman. Osh tuproq, osh tuproq. Nemi shundoq xushbo'y, nemi shundoq go'zal qanda bu ruba degan narsani, ruba degan joyni, ruba mundaq egizariq, do'ngariq yerdagi bir xil do'nglikning ismi deydi ekan. Bu ruba degan joyning o'zini nemi shundoq esil manzara qilayotganda va nemi chiroyli qilayotganda Mustof. Mustof kencho sayfdan ma'xuz. Bu shu yozliq yozgohlarning o'zini val mutarabbaa va atazliq bahor fasllik yilning o'zini yoz kelsa yozgunimizning dengiz sohalari dengiz yaqinlari bundaq yilni Mustof mutarabbaa ataz vaqtaz gulguya echilib chechilib taz daldaraq baraqsan bo'lib mundaq bo'lgan mundaq yalining o'zini nima go'zal qilayotgandi da deydi. Ma'ni o'zi nima bu? Bu istifho nima? İnşa g'ayr talabi. Bu yerda taajjub bo'ldi. Demak, taajjubning o'zi nima bo'ladi? Istifhom g'ayr insha g'ayr talabi bo'ldi. Ma yabarruba va ma ahsana mustab deb bu ikkilisi cho taajjub siyg'isidan bo'ldi bu. وقال الجاهز من كتاب وجاهز قاعد ابتداء بالكتاب أما بعد فنعم البديل من الزلة الاعتذار وبئس العوض من التوبة الإصرار ده. أما بعد nima degan yaxshi ha bir xatolikdan zalla degan cho'q xatolikdan uzr aytish nima degan bir nima uning o'rinbosari bir odam bir xato ish qilib qolgan bo'lsa uning badeli uzr aytish voy man bilmabdiman va uqmay qolibdiman deb uzr aytish nima degan yaxshi uning to'ldamisi uning bedeli deydi وبئس العوض من التوبة الإصرار ونما دegen yaman nima degan usul tavbadan tavbadan bir nima qilish ayvaz yani tavbaning o'rnida masalan ivaz bo'lgan ivaz yani isror o'yliq tavba qilishning bedelida tavba qilishning nimasi tavba qilmay uningda tavba ching turib olish nima degan ivod bu nima degan bu bir odam bir xato qilib tavba qilmay yani shu xatolik davom qilaverganlik al isror davomlashganlik nima degan yomon ivod nima degan yomon buning bedeli deydi demak xato qilgan bo'lsa u normal ahvol deyli ammo darhol xatoni tunigandan keyin tavba qilish lozim demakchi deydi buningda bu nima bu insho g'ayr talabiy bo'ldi deydi ni'mar rajul zaydun وبئست المرأة حمالة الحطب deganni o'zini masalan ajabmi yaxshi نعم الرجل زيد يلقى آدم كم زيد آخر وعجبنا أصلغو يلقى أيال كما o dünyagçı özünki köydüğün, tuturğulğun, otununu kötürüp bardıgan, yani cinayetini, günahını kötürüp barga ayal. O bi'satil mar'atu hammalatul hatab degandek. Bunun da ni'me ve bi'sa bilen geldi. Ni'mel bedilu minel zelletil i'tizaru ve bi'sel ayvadu minel tevbeti el ısraru. Ve kâle Abdullah ibn Tahir لعمرك ما بالعقل يكتسب الغنى ولا باكتساب المال يكتسب العقل deydi. Albatta sizning umringdan qasamki ma bil aqli emas ma may manfiye emas aqllan qo'lga
keltirilgan emas, boylikni. Sen haqqancha kallangni ishlatib, boylikni sen çok qo'lga keltirolmaysan. Aqllan boylikni qo'lga keltirilgan narsa emas u. Wala biktisabil mali yuktasabul aqlu. Va emas şu malni hashlashlan, malni kasb qilishlan aqlni ham qo'lga keltirilgan ish emas. Qancha pul moldan manzada aqlni sotib olmansang sotib olmaysan. Qancha aqlini ishlatib man pul topolmansang topolmaysan. لعمرك ما بالعقل يكتسب الغنى ولا باكتساب المال يكتسب العقل. البتة سنعمر لن قسم كي إمس عقلن بايلخنı ço kol keltugul olgan emas. Ve emas malni kasb qilish orqali aqlni kasb qilib aqlni ço qo'l keltirilgan aniq ish yo'q. Aniq emas deydi. Bu nim bo'ldi deganda bu istifham nima insha talabiy bo'ldi. Buni o'zi nima g'ayr talabiy uzran qasam bo'lg'ashgan. Qasamning o'zi nima insha g'ayr talabiydi. فقال ذو الرمة لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشفي شجي البلابل. لعل أما ترجي ثم مثلا القرآن بقول لعل الله يرحمني يق ذلك جقودك لعل الله يرحمني مثلا أي أرجو رحمة الله تيندك لعل انهدار الدمع يعقب راحة. Ümit ki bu yaşnınki ekşi, inhidar, bana yukarıdan teven düşüşü, taştan tağdan jumlap teven düşüşü. Yani bir adamın bir sulaleden düşüşü, dünya kilişi, yani palanı sulalısı münhadir oğan, diyendek mesela. Ümit ki yaşnın şunda tam düşüşü, bu çok yuakibu. Yani kelturdu yani ya'ti demekçi de bir rahatını kelturdu adamga. Yuakibu şunun aksla aqaba yuakibu ay yu'ti. Yu'ti rahatan demiş bir rahatı bağışlaydı. Yaşının ekşi gözün bir rahat bağışlaydı da. Neme deyin desem ne vecdi. Bir gamden, gam kaygıdan biraz kurtuluş. Biraz için boşluş, biraz rahat bağışlaydı deydi. Ya ki şifalık bir de muş yaşның ekşi nimege degende hatır ko'ngillarning uchun g'am qayg'usiga shaji degan hazin demakchi da al balabil degan afkor va xavotir demakchi da fikr va xotirlarga yani qalb demakchi bundan xavotir va afkor buning mahalli nima deganda qalb buning sifat zikr qilinib mavsuf irod qilingan kinoyadan bu. Fikirlerinin çoğu ve hatırlarının konumunki hem kaygısı çoğu şifalık vardı olaydı. Neden im oldu? Tereccih oldu da lealla ile başladı. Ve yeni bir sebepte hem de Asa sailun zu hacetin in mena'tehu minel yevmi su'len en yekuna lehu gada. Ümit ki bir hacet eksi olan bir sail eğer onu sen bugün onu çeklep koysan, onun sen ihtiyacını kandırmay, bir sahil kep vayma bir nesbege bolsan o bu dese, onu sen bugün sen onu beğenmişsen su'len. Yani bir sualini onunki talep boyunca bir nes beğenmişsen en yekuna lehu gadan. Asa en yekuna lehu gadun demek. İşte asa en yekuna lehu gadun. Ümit ki çünkü boğay onun məsləhət üçün əyətib qilishi mümkün. Sen mesela onu bugün çekliden, ha, bir nəs bəyəmədən, qulağından fazlına, qulağından artıq alaq bir nəs sus, bəyəmədən mənə deyib. Ümid ki o, onun məsləhət ləhu lam paydı üçün, ala ziyan üçün. Ümid ki boğay onun məsləhət üçün əyətib qilishi mümkün. Əyətə əndə
Әті дегенлігі әтілеміз. Яки мұның кен, оның алдығы сән қол затып беріп қылышың мүмкін. Сән бүгін оны сән чәкілсәң, onu sen çekilip biraz beğenmişsen belki de sen onu aldığı verip kılışın mümkün deydi. Demek iş bazı da yütkül bir karşı buldu deydi. Xud deyil ki Osman ibn Talha'nın qadiyası oxşaş. Cenab-ı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hicretten burun aşk kuşunu talep kanda Kabe'ninki o kişi beğenmegen. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi de hazır sen beğenmedin. Ben inşallah yakında pat yakında ben aşk kuşunu sende elip xalıgan kişi bermen diyen bir eser var. Xalıga yedi koyman, xalqadan birman degandek haqiqatdan 10 yildan keyin kelib oshqishni topshirib olib shunaqa bo'lgan bo'ladi masalan yana shuni jamoatiga tutqizgan bir ishlar bor Osman ibn Talhadek dunyodagi shu demakchida bugun sa uni u odam yoqda ichpagi unmagan oshqishni bermagan 10 yildan keyin voyman deb bergan bo'ldi shunga o'xshash ahvol deydi al bahs buni odamlar maqsad tarajji demakchi asal bilan boshlangan البحث الأمثلة المتقدمة جميعها إنشائية لأنها لا تحتمل صدقا ولا كذبا وإذا تدبرتها جميعها وجدتها قسمين فأمثلة الطائفة الأولى يطلب بها حصول شيء لم يكن حاصلا وقت الطلب ولذلك يسمى الإنشاء فيها طلبيا أما أمثلة الطائفة الثانية فلا يطلب بها شيء ولذلك يسمى الإنشاء فيها غير طلبي بحث yukarı misallarının hemmesi olsa meyli talebi, gayri talebi olsun inşa bu. Çünkü bu rast yalgınlığı öz zatının cahdeden rast olma ihtimal keltirmeydi kalı hiç varsa. Kaçan bunun hemmesini obdan oylap baksan, onun iki bölüngeligini tapıslar dedi. Evvelki bölüknün misalları, evvelki paçının misallarında şu talapqa vaqtda yüz bermegen bir narsaning o'ziga erishishni talab qilinganligi topsan, ko'ryapsan deydi. Masalan, ijtihad, iqra, zakir, solli degan o'xshash. Va uni boshqa masalancho la taxun, la takzib degandek. Va uni boshqa butun shu nima degandek emr, nahi, dua, istifham, temenni, arad, rica mesela tahdid, nida o'shani hammasi shu u talabqa vaqtda hosil bo'lmagan narsa. Ama shu vaqtdan, shu sekunddan boshlab uning hosil bo'lishi talab qilingan narsalar. Avvalgi toifadagi avvalgi misollar ham shu shundoq. Müşahitin bu inşanı onunki talabi deb atıldı deydi. Ama ikkinchi taifli misollar şu, onun hech qanday bir narsani talab qilinmaydi. Masalan, ma ajmala samaa deb osmonni eng go'zal qilayotganda deb. Ve ahsin bihi yoki shu shundoq. Ma ajmala al-bostana ma masalan ahsana ijtihada degandek mesela ona hammasi shu bu nima qilgan emas bu ilqi bir narsani talab qilinmadi undan talab yo'q u buni g'ayr talabiy deb ataladi talab qilmaydi undan bir narsani talab qilmaydi mushatin bu xil inshoni uchun inshoni insho g'ayr talabiy deb ataladi deydi xo'sh insho g'ayr talabiy deb ataladi deydi hamma kalifga إنشاء غير الطلبي ده مطلوب تدبر الإنشاء الطلبي في أمثلة الطائفة الأولى تجده تارة يكون بالأمر كما في المثال الأول ويلبق إنشاء الطلبيني birinchi toifadan misollarga ket inshoot talabini o'ylab boq qarab boqsang hammasi topsan uni bir qatim amrlan bo'ldi qandaqki birinchi misolda bo'lgandek ahibba li g'ayrika ma tuhibbu li nafsika degan amr bilan bo'ldi buni bir qatimchi nahiy bilan bo'ldi qandaq ikkinchi misolda kerak
La tatlub minel cezai illa bi kadri ma sana'ta degandek. Ve bir katım istifham bilen boldu. ألا ما ألا ما لسيف الدولة اليوم عاتبة فداه الورى أم للسيوف مضاربة على مال سيف الدولة نيم بوغان دقت نيم بوغان سيف الدولة قالوا استفهمنا لما بقول عندك شنو مثال عندك وتارة بالتمني كما في المثال الرابع تمني لامبولدي يا ليت الشعري وليت الطيرة تخبروني بيت آخر شك تمني لامبولدي عندك توتس مثال كده وتارة بالنداء كما في المثال الخامس بعض شو نيمبولدي وبرقتم نداء لامبولدي عندك كي باشنچه مثال بوغندك يا من يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم تيندا نملم بولد نداولم بولد وهذه هي أنواع الإنشاء الطلبي التي سنبحث عنها في هذا الكتاب. Bu olsa inşaat talabinin türleridir ki onundan biz muş kitapta bahs kılımız değil. Demek muşu beşi asas katlamlarak egelleydi. Kağalları ilki nime araz, tahziz, rica, bu ba ama az. Asası muşu beşi muşu balagat ilmede en yukarı katlamını egelleydi kallı muşuna. Şuna muşu inşaat talabinin türleri bunu bu kitapta bahs kılımız deydi. Undur ila emsilet taifeti saniyeti تجد وسائل الإنشاء فيها كثيرة فقد يكون بصيغ التعجب كما في المثال السادس أو بصيغ المدح والذم كما في المثال السابع أو بالقسم كما في المثال الثامن أو بلعل وأسى وغيرهما من أدوات الرجاء كما في المثالين الأخيرين وقد يكون بالصيغ العقود كبئت واشتريت. Qarab bakın ikinci taipten misallarga. Onundaki inşanı nait inşanın vasıtları nait köp tapsan deydi. Nait köp. Bazı vaqtda tacib sig'isi bo'lib qolib qoladi. Qanday oltinchi misolda. بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا وما أحسن المصطفى والمتربع degan da تعجب bilan bo'ldi. Yoki madh va zam siyg'isidan qandaqki yettinchi misol bo'lgandek أما بعد فنعم البديل من الزلة الاعتذار وبئس العوض من التوبة الإصرار degandek madhi yoki zam siyg'isidan qandaq yettinchi misol bo'lgandek yo qasam bilan bo'lgandek qandaq sakkizinchi misoldagi la amruka ma bil aqli yuktasabul ghina va la bi iktisabil mali yuktasabul aqlu qasamdan bo'ldi ya la'alla va asa bilan o ikkisining boshqasilar deydi لأن انهدار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشبه شجي البلابل dedik. لألا bilan bo'ldi. ما ينبرس أسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سؤلا أن يكون له غدا bunun şu ne bilen boldu meyda asa bilen boldu muşun okşaş değil ve onun başkası okşaş ricaninki adavatlardan qandaqki ahirgi misolda kerak ve bazıda aqdisi islam oldu bi'tu ishtaraytu tazawwajtu qabiltu a'taqtu al-abda mesela degandek ve onun başka mesela أمس شو aqdisi qiladi وأنواع الإنشاء غير الطلبي ليست من مباحث علم المعاني ولذلك نقتصر فيها على ما ذكرنا ولا نطيل فيها البحث أم إنشاء غير طلبي ننطر دينا إنشاء غير طلبي تعجب مدح وذم قسم صيغ الأوقات لعل وعسى يعني ترجي تمني deydi Allah. Buların hemsi mite inşa gayr talabiti. Bu ilim maanini ki bahs kılgan bahsların katarından emas. Bunun katarı kirmeydi bu. Müşahitin
Çəkinib qalmız biz onundaço bu alama zəkirnə. Biz tilğağan muşnuğa, münşək tilğalışlarla çəkinimiz biz. Bu vaqtço biz bahsni bək uzatmaymiz. Bizning muddaoyimiz asosan tarkiz qilgan yerimiz qaysisi bu inshoninki talabiy bo'lgan turlari buningdan keyin shuningla diqqatimiz shunda bo'lsin va shunda bo'ladi deydi. Va oxiru davana alhamdulillahi robbil alamin.